satu riwayat kaulan dua limong yang tersebut yang keintu wahid tengku bandum insan Allah. Yang kedua hai saudara Nabi Idris lam siruga dalam mata getop iblis le Nabi Nuh masa supun gepegat kapai gepeding kenan bala tentera jineh bekai Allah pun Nabi Hud limong saleh nam Ibrahim yang tak murah dan sejahtera perangui halim tujuh Nabi Lut 8 Ishak ngan Ismail Yudi mina suruh Rabbi kurban si Allah si Plo Harun si belah Musa ane Imran bukan tursi nadrat marid dengan Tuhan 12 Daud lemah lembut mengatakan yang hilehan jaga letu dan laju Tuah keleblah ulun pegah Zulkifli Nabi Sulaiman karunia Tuhan pangkat tinggi Nabi Ilyas karunia Allah udep jino 16 Yusuf bulan pengetasam lako Allah tajra rupa Nabi Yusuf hai bohate pengazalika perumah raja nang Mesir 17 Syuib katib seput mata yang jauh tungkat ke mukjizat Nabi Musa ke-18 ulun pegah Zakaria Nabi Ayub Nabi Ilyas Nabi Yahya 22 hai saudara Nabi Yakub 20 Nabi Yunus yang pokon 20 pun ulun sebut Nabi Isa hana ayah karunia Allah Tuhan yang esa 25 pambekenang wahirakan Nabi Muhammad paulai Rasul kesudahan Bandung Rasul 25 hai bohate jak meruno budajino bek lalole jak meruno ba ulama bek lelalo gada bo bang uro malam telah dudo gada bo bang uro malam telah dudo. Makasih. Yuk.